wala uzwane lo asinini studio nezwane bafethu nanguzwane sakabamba indwangu yakhe sisola etafula manje clean bafethu azezinye itulo esizihambayo ziyathusa noma sofikile ukuthi ufuna ukurecorda ufuna ukuproduce ufuna ukushaya number uvele uyiswe yispirit ukuthi eyindawo engcole kanje manje mina kwesami studio akwenzeki lokho yimi loyana ngolanda ibhakede ngibe ngifaka indwangu yami ngicontise emanzini phela mina ngisula ne-PC ngibe ngilungisa imic bafethu cabanga ngithi record imic igcwele idust ezinye itulo kwesami studio ngithi uma record uyazibheka ubone ukuthi ucula amanga kanjani uzibhayizisa ukuthi yimi loyana bafethu ngilungisa ama-cables yazi intambo bafethu sigcole nje istudio igcwele iy'ntambo ezinye itulo bafethu sizambile mara sothini wonke umuntu ucala somewhere nama ngicala ngestudio nasami story sibuya fair bafethu mina music ngaqala 2019 nginganaso istudio ngingana-idea ukuthi kumele ube nestudio uma uyi-artist ngisimele ukuthi kumele ngiyocula mara ngathini one day nami ngizoba naso sami studio ahambe iminyaka lokhu ngihamba istudio lo ngibona ama-experience ukuthi okay istudio uma unestudio kumele ube ne-mic ube ne-speaker ube nayo yonke le nto le yimi loyana sengicela ispeaker sami se-FTS ngabona sinedata singiqhubeke nesikolo sami yabona bafethu uma unganaso istudio uyi-artist njengami mina ngaqala vele ngirepha bafethu unganaso istudio abona ukuthi azini kuze kuyinto zami zibe easy singilanda istudio ngisilethe endlini ama-beat azongithola ngisendlini ngaya ngabona ukuthi azini sometimes ukuthi urekhodele endlini uyi-one unganawo amanye ama-artist akho mnandi ngaqala sengeba nama-night session ama-studio session namanye ama-artist sengifunda ezinye izinto nami mfethu yami iskill sami sakhula ngabona ukuthi okay yazini yabona uma ungana-studio kuba nzima ngoba sinini basenokubiza istudio session wanamali okugibela kumele uhambe kumele uwokhe yini usenokubhayiziseka usenokubadisappoint abasho ukuthi uyadlala kanti abazi struggle sakuthi mfethu kuyashisa phela endlini yakho mnandi phela sibuye emakhaya afanayo asifani bafethu mara otherwise music bafethu mnandi mina ngibuya fair nale nto le dala ngisipana ngiphethe bombuso lembaza bomsenkana abosasho fresh abothamsi shine number ngathi one day nami ngizoba nesami studio ngaqala 2022 ngahlanganisa i-PC ngaya ngahlanganisa enye imic nyane encane ngirekhode ngezinye iphike enyane encane ezithu mara umuntu kuya fair nalento mara ngiphelanga moya athi FTS ngahlanganisa iphike enyane ezithu ze-FTS zangiphusha ngahlanganisa imic kwaba yimi loya ngahlanganisa ama-monitor ethu studio sahlangana nawo studio sesihlangene Green 2.2 yimi loyana sengishaye number manje mara along the journey bengiloko ngisifundisa ukuproduce because manje sengishaye number go by the name of Zwane Orintu asibonge.